lo muntu engimfaka la ngaphakathi umuntu lo uzephi inkomo zabantu urephile posalapho Mlungu ngeke mlungu labantu bayahlupha la ngaphansi nginike noma idonki piri nginike idonki piri mlungu ngibaqhumise ngedonki piri mlungu ngeke bayahlupha mlungu kade ngisanda kubamba omunye izolo mlungu ngibamba omunye izolo lapho kuthiwa urephe inkomo sebeba u2 manje ya mlungu ngiyayidinga idonki piri ngiyakucela mlungu ngifuna ukubaqhumisa ngibaqede ye singa wathatha kwa 14 nje la wena man shit Ishina ngiphethe na ikhanda idlala phansi wena wafika usugqoka ingubo zasejele uyithathe ingubo zasejele mina athi ngafika ngazi Isukulithi khumula shit khumula ma shit la fusa la zonya la wena mfana lina la azothi ngicele lo mjida lo mfethu ngikhiphe ngichame la ngaphandle wena ungayidaleli la akoni kini kwami la yes ngashuki mina ngibheme kuyi baphathi bengangibamba abaphathi Phoyisa ayiphoyisa manje mfana awufethi ngeke mfethu nakho uzochamela ongikhiphe phela mfethu singaze ngashuki ngazi ekade ngibambile mfethu abale usheshe baba namagosha mfethu emadlebeni uzongikhatha nabaphathi wena ufuna ukuyibona niphoyisa baba unokhundla usheshe lapha usheshe ngiyabonga phoyisa lami wow bungiyalinga ngisehlane excel unafanda sozokhokha ukulela lo mphetho lo u400 unafanda sozokhokha ukulela lo mphetho lo u400 baba umphetho wami lo awona wakho nomphetho wakho wofika khona uthini awuzoreka makaka la wena ngizokuhlenza uphila mina yazi ngokuhlenza uphila njengenkukhu njengembuzi man phindule lo mphetho ngashongo la fisa move la shit uthi ngijwayele ikaka la yazi nzima la baba awuzokala empedini ngoba baba ngisawuzokala la empedini ngoba baba uzogqiba ithebuli zwakala la empedini ngilambile manje ma shit Fenomena,